Guys, few hours ago kumene ku Tanzania ku Kariakoo dali limwe ndithu limachuka ndithu ndi katundu kuoda katundu zichani zambirimbiri kumene ndithu building chagwa choncho kwa tonse amene tili ndi achibale azinzathu amene mina anapita kukaudako kumene kumakamaka kumene kuni kuja kugulitsa zovala kuti kodesa zovala kuti yetu amene tina achibale nali kumene kuti tutini let's check on them tirapange check kumene ndithu kuteka kuti mwina wake ali china chakeso chachitika koma let's hope kuti they are all safe. Yetu guys, and thank you guys so much kutenga ndithu pititsani ndithu kuena onse mina amene azangoona osozozo chachitika njani tapange check achibale tapange check amene anali kumene koko tuone kuti zili bwanji kumene koko guys. Thank you so much Malawian cameras. Ni kweli jengo limedondoka hapa kwa Don't Touch. Kuna watu hapo ndani? Umo ndani? Jamani, tunaomba msaada, kuna watu wameangukiwa wako ndani. Jengo limedondoka hapa kwa Don't Touch. Kariakoo. Ndani kuna watu? Ndani hapo kuna underground moja hapa. Kuna watu ndani? Ni kweli jengo limedondoka hapa kwa Don't Touch. Kuna watu hapo ndani? Umo ndani? Jamani, tunaomba msaada, kuna watu wameangukiwa wako ndani. Jengo limedondoka hapa kwa Don't Touch. Kariakoo. Ndani kuna watu? Ndani hapo kuna underground moja hapa. Kuna watu ndani? Wale Kariakoo. Mungu